be said all can no cry will be anjima no ensi bone say bia meta prophet Kofi Odrechi. It could be said the Manasseh e canon no cry ye betimi because of can what can ye betimi describing it say or ye fake pastor Nasa Bibisa. But so we been so and I'm say bia one Jimmy and Benton and em so make can be the good no mas no man so be betimi agina sasem no so can be beside the too much G8 mama kwaba stronko eba ye fidie kese yi eso midi edena na ama owusu na dano ensema ebeto dwa ewo ye man ni mu eno ena midi emu enchwe mu ede bremo ahwefo ene etiefo nebusuafo eyefo e wow now no Ghana has said yes ye ka sofo ho asema any news be because I saw for the donna na sesi ade wo trending esa omunsema abeto ja true honorable Kennedy Japan ni expose a what did the stage show na aso for ye bom din de edoso pa ye bodin akese go for enimo mo atese enunyam atwa mo ho hia ye bom din afra fake prophets ho no enye ensem ketua na osofo ba kwa ni din ebepiemu ebi osofa ni di the prophet Kofi Odro awota Alabaster International Ministry ano na ensema ebeto dwa efa no efa the way a one one of guests na wo ba the street show no no mo relate ye bra Manasseh wo kire mu se wo kosra na sorry wo se wonim se wakwe evangelist a wo ka nyame asem wakokudro so nka wo ba ne nchen na nka na nu di ensem de wenhu wababo ma atonenim se na nka beboa no mpaebo mu na deliverance bi kwampa nka waye bi amane se no betimi enya no ho ade no ho na wo kire se treatment prophet Kofi Odro edema no kire se wonye good prophet and also we fake pastor nti or they fake no accredited no for treatment a what they man no na enumu na for a while now no na safumba any Ghana for one penasem one ma train ni ma se wo bebe yi ano se na woni Manasseh nhyiemu no ekọ ya atese Manasseh ede betina ho se wono so ye fake prophet nko ba be yi ano achechire mu na for some time na Kofi Odro man but wo be kakra won sheda ehete the nail on the head that is here dey wa ba ponte abetwem se wono ensem na ye Manasseh eka no ho no de so waka se oye dindindu ye louder because of ekuo bia na woni wo monam ebra na wo awiase mu no oye gang member and it is what theater nipa oye loud even the ministry mu na experience a wodi efi ho eba na wo kasa ekon kan no kire mu se wono wogidi se honorable Kennedy Japan ejuma na wo ye no nyankopon na ode ne ye do se wo boni din do se aka nsem na say go for attacking with faith prophet no wogidi pa se honorable Kennedy Japan no ejuma na wo ye no nyankopon na ode ne ye na say na wo ka wo bofuka se mo say God is using Kennedy Japan and coronavirus to filter all the rubbish in his sanctuary say we ode kire say nyame adom na miagase mu wode coronavirus ni ebiem so no honorable Kennedy Japan expose a wode asofo ni bi no no wode filter na me di yi ni de ewom wode siesie ni fie honom efie abeka fie honom no wo yi efie so na ni fie no eho beti atese efie ni keka ho de ebi emma na ensem we wo be ode beto abonti na Ghana focus na wo ya ka ho asem bra abonti na be yi ano se no kware se no kware de tie ene de ensi oba abonti a wo sa betro support behind honorable Kennedy Japan nanka se na afoforo ni bi aye no nka bufo na nka beba ponto wonye no kra na wo ba ya wo sa be janeti na dem pa na wudi si a enam so nti wo be ho te na enkofo ni bi a wo ma fa chire akopa honorable Kennedy Japan wo be fa wo kwan ni so bi aba abonti wo so be kana se na se de open na se ma se wo wa no na wo de atwitwa age ho ebi so se oka ne sa no no so ni ogina so nti a wo ka enu nti ye ntwa emmo ene ensensem aga na fo ye de ato ya no a ye ka wo se nyakopon na yi so a wo bia kofododo na agitum se sa na sitent so no so be ka bia na enye news bia na ne niemu no mato nsa e de afre menua ba ekes kapa se ensem we se na nkofo ka se Kofi Odro prophet Kofi Odro wo ye nhwenim ase aka na asem no be ti na nim nti no be ka asem we no kre anase dia na
na wo dwe efa o nti jebre ekes kapa e wa ha se e be twen komo no me twa me ho aba. Yo. Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa on my Ghana so e na ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo. Too much GH. For me sama mo akwaba biem. Ekes kapa bibi aboko. De na eko. Me show. O hwe me say me bi say o de na eko. O line na da hifa. Me line da baby ah. What am I show? You mate eye Prophet Kofi Oduro awoda Alabaster International Ministry ano. Waba bontin. Na no nsem a wode aba bontin a wo kire no pa che se obake honorable Kennedy Apom ani ejuma wo di. Okay. Na wono nso yaka no asem e wo hobi. Bia na wo dwen fa ho. Yo nana mama na makunya iso dia chia too much etiefo ene ahwefo enyina. Prophet Kofi Oduro o make a statement to say ni din abambi ni din ba mu no ambamu se bia wakum obi wa yese ni din ba mu yese manase beka say emra intansa egu no na se na yare be ye na wo hwe se de papa no wo preach a odi nyame ase me preach na wo ba no ho no wa ba beka na bia ne boni ana bibia wa yese de be obetimi abompa ya na obetimi aye bibi di ama no na papa no ama no kwan ama na ntimi ehu na se na yire be ka che no o ka che ni se we mu bi nso so wo je wo mu enti no se wo bebebeta eye honorable Kennedy Japan achi won se we hu a mimi hu boni bi a won because ono na ne hu asem boni bi empie just because of say manase kwa ya wan je ne false said they no expect no enu ti na ma ne bo ni di ewo emu enti se what I honorable Kennedy Japan achi a boni bi a eni me okay Ekes kapa boni ni man na se wo yesofo osofo so de wunye yimu Yesu krampo a wudi ne chi se wafa oru na ejuma aboso no krampo no wose yese ye onwumi ko eto se oji obia oji ehiafo oji ayarefo eji obia nunti eba ne se na wo yosofa wudi mu a wudi nyame asem na obi aba wasafo mu eperenim ehu a na otimi kase weyin so enti na mai metiwasi ya na chese because of say one Jew obi wo false enti ni kwan so obi ya the poor supporting am because of say meti area obi aba me hono ye PS kapampa choma minso no ma many pano enso anum na so obi wo ye mpotem hono na wo ye lorry kwan wo ye say wo or the street light ba na ye ni kwan say me bona ba so say de nipa ye de wa ya ade say wo odi juma na me tan na chi wo de wo ye no say because of that we no and nkitahude no munya wo hono nti na Manase attacking it say or ye fake president o de yi Manase me fake president go or fake prophet ye Manase enfi ho ni yemfa to say obi akeke enhye na sabre no ukakunu hia enkwaje ensem na sabre na go pam no say wonko na te say fofia nto atana te say accident bisi wona kom no wuya enka ono wa ye no to fo so adwuma na ehonum ne de wodi fo wo say obi aba wo nchen say wo ba aba bepe wo ho enwo so bepe wo ho bibi na watimi ama no ekọ that time no say fan say kwan ankanyam kopon pese ofa so de eje no no say wantimi amma nipa na ntimi anya sankwaje ne dia that means say okrampo no gia ana say dwuma wa wodi asi wo say wo pese wodi no kwan enya ho enya enu ho eyi na wo ye no yenim Prophet Kofi Oduro say wono de okasa plain okaso a ebi wo ha asofo no ebi womu nyuma womu ye woma sorry dem akwankyere ahodom ye wo no bi wo ha ni preaching mu krampo no timi hibi to no wakasa tia ninti se wo kasa tie wo bi akwese de wuyi obi eni asempepe na wo angasa mu no eni ase de no unche de nyiwe no na wakbeka se atagi was fake prophet na no endimu. Oh, okay, fine. Say why ye bibi na because of say there why no enye. Ya jatum say gia wanje Manase anye yine de enye. Ba say okasa editia asofo ebinum a that doesn't mean so onu so ye fake.
ebi se wo kasa tie afoforo no ono amu no chese wo hye da nye perfect sa se we aso obi anya perfect na kasa wo kasa tie afoforo ne ene ono ne de na gi a wanje obi no ene no enye the same. Aside that no manase esa ka say ewiem ho bebi o ya asori no wo no ewiem ho ma no bi no ware bi se wo tie no No cre enu ti enu so ka ho a betimi discrediting the credibility say onye osofo papa enti enu so no de na be ka fa ho no cre say wo otimi de ene ema ni bi ada say de wo ka no one for evidence one for proof bia amba and now you know say yeah exposes are ekosue ni nyina no say ka say we ni we ya say we ni we ya say they bring evidence they bring proof e de twa ye show bi nim bia yi honorable no or ya or the way oba we no ne na ye say no de aba bono no kai no obeka no watra it could be said the all can no kra obi anjima no ensi bone say bia meta prophet Kofi Odurechi it could be said the manase no no kra ye betimi because of kan waka ye betimi a describing it say or ye fake pastor na say bibisa but so obi nso so enam say bia wan jeme ambenti no enam so meka bibi de egu nenu ma say normal so bi betimi agina sasem no so aka bibisa de etiam because of say ma ba won chen mi hia emwa wan fa sa amwa no ama me ene me be kan no nkwa ngana fa be ka say oh emwa ke ka wan fa mountain na wo ka say ene say enye yi enti ene mdi bibi tag na ene say ense hwe enti it could be it's two things it could be say the work no no kre ene say no kre that means say ono so no ye be fa ne say said ye hu wo so mo mfiri nyame no so be kan wo bi could be so say wo kan because of say dia wan jini to wo kan bibi de good ni mas o ka bibi e de good ni mas e ka ye go back to issue ni sisi ade abeto dwa no a sofo Kofi Oduro ka say nyankopon na ede Kennedy Ejapon any coronavirus eyi efia aba they say the sanctuary no ehun na won so a wo kei men kan to no so but ya tag no as fake okay ni aka wasem ho na the same show aka wasem ho no sa be asa de o stamp show no so asem aka no asa de o ni show no ya adwene say o stamp so o ni de ka ho say o na no so ka ho say no crash show ni da kwan so sa na no de no pese Ghana for yan nwin fa no nana ma fine say wa ya be kan ho asem wo show bi so now that same show no I will say promote here it's make a man like nipa adwin say like that means say they can yeah editor no so no it could be say no kre any more the man I no kre because we can no you see the fake and I was about on say make say u fake no show no say ka u fake say we fake was no za show na Nyankopon na amapan na show no so ya ba odi wo aka wo asem o say aka say Nyankopon so na amapan show no so ya bo me dia aka say me fake was so ya fa evidence ya fa proof ya fa ne o ma me ya fa ni bibi ama meto enti what dey na si me kwan say sa dey na no kra make say still enye no kra enti ya no kra o kwan so promote enti say ne dey be mu na say o ya ma ya hunu say like ya kan ne nsem kase bi ha there can ya just any keke evidence ni proof bia anyone enti ene o promote station na said e be ya bia Honorable Kennedy Ejapon o be de o be ka say o akwai kwampo bia wo ye den o boa me o promote mi station bo nim say Honorable Kennedy Ejapon no afa say we isam for show e we say for me fa comments bi embetwem na hu de Ghana for so edwin efa was so for prophet Kofi Oduro ne nsem a wode abetu dwa efa the 6th show no where efi asantua ado was I'm only praying he doesn't mention your name someday because you are also a question mark or that show aton chen we so efi Jacinta and also edia wode about say you are also a fake pastor massa your name was mentioned don't come and show face as if you are in support of what is going on or no so edine diaba Yolanda so edia ewo house say but you were also mentioned on the 6th show as fake. I love to hear you on Peace FM every morning. Or no dear, what you say na den and tata or say wo pepa say wo betin nka wo Peace FM anope bia na so ebia mu so no ye bonidi wo the 6th show nto no dey na wo ye ade afa hom we efitete Elizabeth o say pastors
Pastor, you are disgrace to Christendom. God will never use unrighteous people to judge his church. It is the devil trying to destroy the church of God. Right up. Onu hu ni say Prophet Kofi Odro ede abetu ja wode na midi atage the situation say Nyankopon ankasa mu na wa makwan say sabria coronavirus to den ho abeji mi nka wode filter na sanctuary wono no wono onji di say no kwabako say because Nyankopon ankasa amu wo makwan da say nisom na se ne nkofo a wa from no ye de efi ebeka ho da enu nto no de woni di bakwa se se ye hono bukere Japan be djumedi a wodi e wo the situation no so no enam na me ekwan so ndi se Prophet Kofi Odro e de na abetum ni bi no so a kire se wono so enam obumsam akwan according to Tete Elizabeth ye nhwe Lydia so e dia be di e chat to say any Christian who supports Kennedy Ejapon on his alleged expose of so-called fake pastors in Ghana is not a serious Christian. I can't imagine God using Kennedy Ejapon to cleanse his church in Ghana. He is just wasting his time. Is he any better than the people he talks about? Uti we so can go for woman honorable Kennedy Ejapon enya dwe baku say eni edwumedi a wodi efa asofo expose no ehom e comment ni mu pa ohwe ankofo dodo na hu ni say so wodi na abetum nko na already sure no so yaka so ye fake no na no wa be credit say ampa or ye fake wa be stamp so ye fake sana wo mo edin and enya wrong say obi untimi ndwin ma obi es no obi ane na dwenche say de mehu ade no from afar na nya sana obi susu behu no ebi abehu so obi no obi hage ebi o manfo o man ba just o mafunu ne hia ye no wo atwa obeka say we do ofe na no e wo say de obi susu beka no so we de bia just a peg wono so ache na de obeka say de bo mo hage ye keke just o mafunu ene hia ye asam enti say de o mu no hunu no e na o mu na che wo madwen and me nka say de o mo ka no eye no kre e na me nka say de o mo ka no enye no kre ni nyina na ebeja amanyame ono no se ane yenja ni nyina mani mbomunyi ne twabre no so a enti twabre no so a nyina ye behunu say oye fake a ye behunu onye fake so a wo behunu say eye de si show e Nyankopon sa ene wo mu say de wo mo e ka no so a ebre no so a ye behunu ebre no so e behunu enu de se a wo de wanu nsem e baby ye no eye Prophet Kofi Odro uwa femu no ene ensem a wode abetu dwe we de me bisa so e fake ana so onye fake or you guilty ana so wode guilty oh me de me hu ni so you guilty obibia ho onye guilty obibia ho ebusi afọ ensem we de mu nso eda woni mu ho kwan se eye adwentwe bia efa de Prophet Kofi Odro edi abetudwa efa eye the sea show no so odi betudwa wadwenche no betudwa e wo Tuma GH e comment section man refi so wait me follow Tuma GH e wo Instagram @TumaGH_. Share video we mad for ibusuafo bibia obem bia on all the social media platform midin de nana ama owusa ene dey me na case kapa ene sinkonya edi nkomo we da se ne ye be se di nhemu biem makramu